Good morning, everyone. Itum kadu kabis the machinilo. Non nili labang so channel bang 20,000 subscriber ke plank po. Mate pini pa morning sam ana bang ke 19,972 an leng alo. Stame nona por 12/16 nona ke 12:30 an non namong so video ka record hot bang ke 12:30 an le alo. Isil bang so hul bang ke 19,985 ana subscriber leng alo. La pusi ke chong hong ni aning sam ka chong hong non ajo ana bang ke 20k thousand mate 20,000 subscriber an leng unji bon ka chong hong ni megjang je pin na la pusi nang do kok masi la pusi nang do rat chong hong rat wang rang do do na lo sita me pini bang ke pleng on elo bon sita me mo pen ne ke mat ha bang ke baji cap krisi lam ni ke mat ha bang ke 20,000 subscriber pleng plate tik bang ke megjang je lu pusi ke mat hala sita me non ana por baji sita ke pleng tu ponon non ana por bahul bang ke emek ta ke yang tung lo emek ta ke khang on ilo la sinon malam so aporing hong lang la so poron pleng on ilo potang te mo penap si la so vlogs bang ke patang rong po non ni labang so video ka record boy hut ko ana subscribers ni channel long ke duma labang tuman pu screen ni iya sare na baga ko bang po la si nungwe bang ke panje kan ton lo nasimo kebang jilang a blog so bang kebang jilang pu kalilo mola so ang thun la 20,000 ke pleng ang thun ana bang ke mo ke pleng a por si abak lang pun po and now this is 7 o'clock in the morning non si ne make prank la ne make prank ben ne phun chela phelo phun chela on youtube studio kang open ke wow 20,000 top cling si do look at the Tuwi pen kona por pen kang hong non ada baji trok sie poran ke ne YouTube channel along 20,000 subscribers playing it. Thank you for all your love and affections. Lasik kadu kawi ni phana ka support lo pen phana ching hon tum han ant. Ta anai tum kang ton nang ji kalilang itum dam nang ji atawar ding pigla. Nasi antu se nang support dun tu bama. Nang hon tu bama. 20,000 subscribers je teglong lokamat. Imhang kaching murjia phana poranda ping tung tadelo men video selam pidje phan wase ji sigrong bad long penamatsi ji osi ji oela I want to show my bad but I will show you after someday. Now I would like to conclude this video up to here. Thanks for your love and support and keep supporting me.